Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapamanay, awan ka dito'y balay, idisin magpuita. Napanak gimatang iti mantika, pagpritok iti sidaan ta. Asino man nanti kinasarita mi jay, na nagbayag ka. Kani marikwanang taiso tinaglakaw, asino kumapay ngay. Makapasuron ka? Nagawam nga ron taglutaw, tamabisina ka. Saan lasi ka ti mabisain? Uray siyak, agpadata na banaw. Adan sa magkinatongtong mo, jay dalan, iso nagbayag ka. Ay na, nang isaangak pa'y ngay muna, sakbay anapanak gimatang iti mantika. Iti na isang mo, di na pandakuman, yata ka na dagos. Sa ukala asaw, itay kumasimangpet ka, di si kan tinapan gimatang iti mantika. Ay, kaasimet ni Marituyang. Kanayon nga agdardaras nga agawid. Taagatap adagos ni Badong na nukasjay nga agbayag. Uwin nga rod, Maray. Masyanak pa'y ka ni Marituyang. Nakarumat ni Kabadong. Basit la makita na, agatap la adagos. Ay, uwin nga rod Maasyanak mo ka ni Marituyang. Ay, day tatidyak na kiasawaan. Amangan no makatumpungak itinarugit ipanagot-otot na. Timbaglakit din tasana kasjay ni Inteng. Kasanog, no kasjay ni Kapitan. Ay, irunot ko kankwa na tibalunot ko Nasingpot ngamin ni Kapitan. Ay, no sa balilaan. Ibalang na, tibalunot mo. Ha? Padasin na nga ibalang. Ado dita, timabalin nga isuka. Kanjay dakdakkel pa. Bayulay, nakitam ka day, ninanamatuyan. Nakitak mo't nga awit na titimba, tata. Napan siguro si Macdaw. Nabayag ka day? Medyo, tata. Ada kadwa na itay. Nya, asino nga di kadwa na? Babae, wano lalaki? Nakatalikod ma, tata. Ababa ti buhok na. Saan ko ang masigurado, no? Babae, wano lalaki? Pay nga, nagbayag. Anya nga tinaramid na, ipagsakduan. Ado ti sumaksak daw. Tawan nga min danom iti grepo tayo, tata. Nakitam ka day. Nagkapo ka ijay. No inak sumakdo ijay. Makipilak pay nga umuna, tata. Ay, napan ka di simak doon ni Kwarong? Ay, saan pa'y nga road? Na? Di pa'y matsimbangpet ang nagbiyahe. Inggagara naman din, ti saan asumangpet adagos, tapno saan asumakdo. Ay, jakam mo Ing kasumakdo, taan aglutluto Na day tamanin sakdo. Adakit kapitanan nga agsak daw. Apay, gapot na kapitan ka? Saan ka nga agsak daw? Ay, saan ang maibagay kanya? Ay, madi akitaan no kapitan ti agsak daw. Apay, gapot na kapitan ka? Saan ka di nga uminom? Danom ti masapol no agluto iti kanan. Apay, saan ka di amangmangan? Adala ko maibaon ko asumakdo. Ay, salbag day di akwarog. Tadi pa'y lang amin sumangpa. Mangantayo ka dain, antay. Angkail. Sakbay ang mangantayaw, ingka pa'y agsakdo pinagsakdo nakto pa'y ni Antim Itay. Awang kantumay. Ay, mangantayo pa'y tap na dapamig sa kasumakdaw. Amangan numalpas ka, amangan ka, pumanaw ka manan. Sanang kail. Mangantayo na, tamabisina ka. Ay, di mo ipilit. Ingka agsak daw. Manan ti sumakdo. Alaman langan. Ayan titimba. Kasta saan ka asyak kapitan ti sumakdo dita? Mangan tayo, paman asumangput ka. Darasag timapan, tapno makasangputa ka dagaws. Apay ang nagpayag ka si Macdaw. Asina, tikadwa medyo sakduan. Ay, aglisi ka kiday, tanadagsan na ti danong awikaw. Damdamagag no asino tikadwam. Ado kami anak kapila ijay. Ala, ingka ijay pagsakduan, tayong kadamagan no anya tinagnaganda. Dayta kitin nagdamdamagin ni Jayay. Sa mga rodamagan no asino ti kadwa.
Ay, di naklulukon tuyang ah. Aha, kasano ko maapa ng luko asasawab, makauma ka. Makauma, tanda sa balim. Anya sa bali man ang data, nagrugit yung utak mau. Ay, maduktalang ka lang tuyang ah. Ay, pulbusay, tawanan ba? Makauma ti kinarugit ti panunot mau. Ha, surun ka. Kaslagap pa kayo matkan ni Badong mo. Idilim mabasak ijabalayo, Maray. Ay, kasurun ko unay ni Badong ko, Maray. Awan na pulos pa nagtalag na kanya. Kasano nga awan pa nagtalak na, Maray. Amin la kita makita na makisa o kanya. At daatap na maday. Ay, nalabos mo't daytan. Kasano no agdamag jay tao. Alangan mo't adi mo sungbatan. Day tangarod kat Maray. No adagdamag, siyempre sungbata. No makita na, adda may bagana. Ay, kasurun ko launay ni Badaong. Ay, unay kat ni Pari Badungan. No mapunwa na, pagtalawag, wano siya ti pumanaw. Apay akas lang masuron ni Badang, idi agsarsarita kayo idi paradaan, kwaraw. Damdamagang na, no, asino ti kadwa ni Nana Tuyang ang naglugan iti tricycle. Anya nga ti insungbat mo? Imbaga katalo alalaki ti pasahiros ka, nilayang Nana Tuyang ti babae. Ha? Apay akas na ti imbaga? Amom lang nga rodan analaing nga agatap ni Pari Badong. Di imbaga nga raw, limugan iti tricycle kat nagpailay. Anya kano ti papanan naman ijay ilingay. Surutin na kano ni Nana Tuyang. Dagan aramid kami kwarog. Amang ano, apaan na ni Marituyang ijay tsindaan. Ay, siguro Yay. Nagsabat ngamin dagiti kiday na. Apaman nga imbagak atalo alalaki ti kadwa ni Nana Tuyang iti tricycle. Apay ngay may ka dito'y tsindaan, adi ka pa'y nagsuksok. Ay, agawitan. Kung nakno magkitinda ti umay mo aramidin dito tsindahan. Di mo ka di makita nga gagatangak. Asino nga'y dagiti lalaki akadwa managlugan iti tricycle. Anya? Ha? Inkadamagay, no anya tinaganda, tayak dinamdamag. Asino ay adagayay. Diyan nga rod am-amaw! Sinalbag ka kiday. Adaman nga tan nakaibagakin ka nga adda nakalughana. Ay, maduktalag lang alulukon na tuyang makitam. Ha? Anya ti makita? Dita ka man langan! Ay, manaway, di salbag ababagitan. Ay, surotek man. May salangan ti kurang na, Nana. Lumugan ka tamapanain. Awatam ti basket ka, tamapantayon, no may salang ti kurang na ako nam. Saan kayo kadi nagkita kay ni Tata Badaw? Ay, darasong kitday, tamapantayon, kaya't kung ti agaway. Apay, di mo kaduamot ni Tata Badaw. Ay, saus, intaki din kwaraw! Api-api nanawan na kijitsindahan. Imbes aso blatem ti bayong tanadagsan, saan mo taday tanarugit nga utak mo ti ingkakit isursurot. Ay, punno laki, di nga dalalakim. Iso api nanawan na kijay. Awan lalaki! Atap mo lang dayta, tanarugit ta utak mo. Sang kay bagam, dahi ta narugay ti utak ka. Saan nga ta, ati aramid mo ti narugay? Makaw makan badong! Adda ka di pamanik-nig mo nga dalalaki! Ha? Ha? Itapay tabakit kun lakay tansa kag kasta-kasta? Mas dawaking ka Bakitan kan? Ngam agbiro ka pa ilan ti sa balay? Mami, nano ka di nga ibagakan ka! Asa anak nga agbirberok iti lalakay! Apay nga road, nga adda papanam, kat nagbayag ka. Ha? Saan la ka narugit ti utak mo? Saan ka pa'y amakaw-awat? Anya ti karga ta utak mo, ha? Kakalat ti tang-tangabam. Salbag ka bakitan? Apay asinipat na kay! Aglablabos kan bagay! Adamat ba yung maumaray? Ada ka di papanam? Ay, pumanawak maray. Taglablabos ni Badungkaw. Nah, papanamon nga ay. Iti balay ti may sa kabagyak. Ay, maray, san mo nga ibagbagakin ni Badungko tapno di naksurutan. Talaga ka din na makisina ka kan ni Badung mau, Maray? Nagbaliw lakit din ni Badungkaw.
Agsubli ak tumaray. Mayat mo't kit day, no ikam iti pagnakban na. Wan maray, bareng makaamirais kat agbalay. Timahanaw mo't gayam ni Marituyang. Ha? Nagtalaway. Anya? Ay, pinanawandan ni Pari Badong? Ay, win nga road. Ay, kaya't na nga ikan ni Pari Badong iti pagnakman na. Paya niya nga min ay tinaknakan ni Pari Badong. Ay, naglaing mutin nga agimon ita. Ay, saan mo't asigod akas jay? Ay, kaasimot lang nga road ni Marituyang. Anya nga ita. Agmaymaysan ije balayda. Ay, wun gayam. Ay, napanan ngay ni Marituyang. Nagkamang siguro kadagiti kabagyan na. Awan mo't tibukod na balay. Ay, maalala ni Pari Badong. Itapay alaklakayan sa agimon imaon. Bareng makaamiris. Katsublian mo't laeng ni Marituyang. Nagsubli nga kapay. No saan asurutan ni Pari Badong. Masapaw, mapandumawat iti pamakawan, ken agkari nga agbalew ni Pari Badong. Anya mo dahi ta itsura mo? Nabartek ka mo. Mailiwag mo nito yan ko, pare. Apay nga may, nakanayon mo apagatapan ni Marituyang, Bakit? Ayat ngamin dito yan ko, pare. Dahi tatay ko na da akam mali apanagayan. Apay kumakamali apanagayan, pare. Tinapud no apanagayan. Ada pa nagtalog. Saan mo sa irang tirik na, di ay ayatin. Ayat nito yan ko, pare. So aja kayat nga isukat nak. Kanayon mo to pa'y asaktan ti feelings na. Ada nga umadayo ti feelings na Isukat di pinanawan na paray. Opo. Kasano nga agsublingay. Wanin. No napatagpayken ka paray. Di ka sa pulay. Dumawat ka iti pamakawan na. Ibagam nga agbalbaliw ka. Nasurutan nak dito'y ayan ka, badawng. Ay, napayagan na sinapsapol ka tuya. Apay kumasapulan na. Naumaak iti kanayon mo apa nagimimaw. Ay, sana kun nga gimaw. Hagawid ta ni balay ta. Balay mo lang. Kasanaw, kat oray awan aramid ka. Pagparangam nga daki din mading aramid ka. Ay, sana na maulit tuya. Umay kakidin, tagawid ta. Ay, agawid ka, siksika. Diyak kayatan ang maulay, ti kanayon mo nga ipabasol kanyak, nga oray awan mo't kinapudno na. Pakawanin na kun Ikarek, saan kun nga ulitin ti mading aramid ka? Nakaamiris sa kidiawan ka iti imatang ko tuya. Hagawid dan, my love. Ikaraym, asan kan nga gatap, nawan pamanagnak mau? Wain, ikarek tuyang my love. No kasano ti kinadungok king kaiday. Kastamot ita. Ay, mala, sumurotakan ka, ngam iti may sa kondisyon. Anya kay day ta kondisyon? Sardengam ti kanayon mo apanagata. Saan atila pag-imunam? Ay, wento yan, ikarek. Ay, nalidayak no awan kagayam iti biyag ka. Agyaman ang unay tinsingasing mo, pare. Anya nga insingasing ko? Sinapol ko ni tuyang ka. Kit nagpakawanak. Ingkari kasaan ko nga ulitan di panagimon ko, pare. Kit, ada ije balaya ni Marituya. Ay, iwan, pare, adan. Nagbaliw akaw. Tapno di nakmanin panawan, pare. Ay, natatabadong. Saan nadakas ti agimon? Tatanda ka no ti panagayan. Ngam, no nalabas, madi ti itdan na. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika,
Ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay, asan mo't langin na malmalpas da itatartarimaanan da kalsada. Apay asak ti pagdamagam ngay tatabadong. Ni Chip Kwaro ka. Siyak man tinakita yawn. Anya kumangay ti isungbat ko dita. Ayawanay, natawunanan da kalsada. Saan pa yan natarimaan? Nagrigat, timang likaw, nagpailid na tao. Sakto bay. Nagitultuludak iti pasayros ijiili ka manglikaw. Mike. Yangkel ko ti pangibagan nyo iti dayta. Sana siya, chiptano daklaan. Ayan niyang kalmo aya. Ay nangagpaiso ni Kapitan. Kataday di barangay hula. Awan mo ti Jay. Kanayo na ki Jay, lumabas. Kitawan Mike. Di aday di balayda. Ada kanu di balayda tatabadaw. Anya kay tararamidin na Jay. Sakmanan ti kita mapagdamagan Mike. Ni Chip Pagpaigida man lang ay. Waraw, saan ka makasungbat? No sana mangmangan. Matmaturaw. Basta ti aramin, tinasayata Kapitan. Mangan kin maturog langan niyag malmalag. Hey, nagpudot ti panawon. Arwaran nakiday. Nung ay maksitak di tatanga ti kalsada. Oh. Kat, adamot pa yung mo nga itad ko kan ka. Pudot tata Ay, kasano nga ron dagiti responsibilidad mo kas Kapitan. Gaputan na pudot ti panawan. Saan ka nasumrag ija barangay hall? Barang agtudo inton bigat. Saan nga agtudo? Sakto sumrag inton agtudo. Ay, uray mapan mula kumabisita jay tartarimaanen da kalsada. Taan o ti agrik-reklamo. Nga aging gaita, saan pa'y analpas? Apay ada matartariman a kalsada dito'y barangay tayo. Makitam dayta. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Anyat klase, Kapitan? Ay! Ada gaya matartarimaan a kalsada. Kastalaang ti reaksyon mo? Ay, nasaya at mat, no, tarim nan dati kalsada dito'y kabildatan. Abot-abot! Nabayagan nga abot-abot, Inteng. Kaslasungkaan pa yan. Ay, di mo pa'y gayam ammo akas na ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay na, nagriga lakit din ayat ti agudong itamaray. Makabanog lang arudan. Nagtapok pa'y dahi ta kalsada. Apay nga katawa ka ngay. Anya tinakakatkatawa. Dahi tarupam Nagpuskol lakit din ay ati pulbus mo. Ay, isumit lagayam apanagrik na kat nagpuskol dahi turupak. Kimputan apirmay dagiti tapok ijay kalsada dito rupak maray. Kinunampay, maray. Iso ano mabalbalay na jakon kayat ti agudong. Apay ngamin tadi mo lamalmalpasan day ta kalsada. Ay na, saan mo asaludsodan day ta kanyak, maray. Tadyak amaw ti isungbat kaw. Asino ngay nga rod ti pagdamagan may no saan ada kayo nga opisyal? Ay, awan bibiyang ko di ta kalsada. Taday to'y laang tagila kog ti pangpangrunak. Ni Kapitan ting kapagdamagan. Ayan na ayan ni Kapitan. Adda di ta balayda Napudot nga minunay ti panawan. Iso asaan na akaya ti rumwar. Mabutang amaksaet gapo iti pudot ti panawan. Makita mita tuya. Imbis na diritsuwa ka mapanigay bangkag. Manglikawak pa'y. Gapo iti dayta kalsada asan mo't lamal-malpasay. Kahit ano Siyakto pa'y. Nang likawak nagpailay. Ay, makitak tulaing dayta Kapitan Agkulkulong di tabalayda. Di na kanukayak ti rumwar. Dayta nga rod kay, ti damag ka. Kaslaawan bibiyang nandito'y barangay na. Mas dawa ka.
Ay, masabat kung tulaing kunaktumay. Heh. Anya ti aramidaw. Ay, kit pagsasawa ka. Kapitan pagsasawam, kumparin pa'y. Awan ti kumparay, awan ti kapitan. No saan na nga mo ti araramidan na pagsasawa? Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay salas, iti ayan ti asidag ti electric fan. Ipapirma ko madagito yung papilis. Nasken napirmahan na dagitaw yan. Asino, tinangibaon kan ka? Ni sekretary Saan mat ngaminan na sumusumrak ni Uncle iti barangay hall. Ay, una yan. Ay, siyak, ti mababain iti kastang aramidan ni Uncle mo. Uncle! At napipirmaan! Sige, mapanikan iti ayan na. Nagmayat mat ng tibiyag mo, Uncle. Nakatugaw ka di tadikotson na tugaw. Nakakato pa'y dagiti sakam. Nagpres ko ti pagtugtugawak ko naman. Ops! Nakatutok kan ka ta electric pan. Iswa di nakman disturbuan. Umanaw ka iti sangak. Ops! Ay na. At daumay ko ipapirmakan ka. Masadutak nga agpirma. Masapol na pirmaam dagito yung Uncle. Sika lang ba't mabalin nga agpirma di tawi? Masadutak. Nagpudot tupay. Oops! Pirmaam kitdain. Urayin ni sekretary. Igatangan nak pengarod iti ice cream. No may gatangan nak pirma ak dagita. Anya? Siyak pa iti aggastaos. Ay, di ka lamabain, sika, inteng. Naibusan tay ice cream ka. Saan ka nga umay dumawat? Wan? Dumawat ak aya iti dayta. Umay ko ibaga, at di ka lamabain. Amasapul pa'y lang nga igatangan na ka iti ice cream jay ka anakam. Imbes ko maasi ka ti gumatang. Taimay nakapay dinanon dito'y balay. Agin ina na nga da tao. Di nakpan sirmo-sirmunad nay. Agmalmalam ang nakatugaw ka dita. Di mo pa'y kayak nga ipasublat day ta electric fan. Pangipasublat ako nga. Siyak kumamat Aha. Tauray siyak, pudo tinakmat. Angam sika, managing bubukod ka. Kaya't mo, sika lang timaya, tibiyag na. Shut up banang. Ta ituloy ko timatur. Kaya hindi mo yak akar ti electric pan dito'y abay ko Wan? Well, sana balay. Tasi ka ti ang bayan iti kuryente. Kasano ako na makapan ijay teresena ni Kumari Kuanang. Saan pa'y matgayam ang mabalin at pagnaanday tatartarimaanan da kalsada. Kapitana, manglikaw ka na. Manglikaw akpay. Kaway, kasta mo tararamidin nagiti daduma alo mablabas dito. Nagadayo ngayon. Talaga kasta kapitana. Masadutak ang manglikaw. Kapitakan mo kan bantay dita panglikawan. Ano sa nyo ti manglikaw? No kaya nyo ti makapan iti tersina ni kagawat Kuanang? Manon nga daw asan kami ang nag-iistoryang agkukumaray. Kay sumait, manglikaw kayaw. Tapno makaistoryayo ti kukumariyaw. Saanan, Barog? Barang mabiitan amalpas da iti kalsada. Urno ngaglaang ti istoryaan. Mabayag malipatam tong dagiti istoryam, kapitana. Saan? Ta nakasurat amin dito'y awit ko, anot ba? Apektadon ti panaglako, gapod ita matartarimaan a kalsada, maray. Man-manon ti umay gumatang, gaputa sadot damat amang likaw. Oray asino ba't amaray? Talaga amasadot. Tagasam nga iday talikawon da. Sika lang tinanos nga umay diti tersina. Una maray, siyempre. Umayak gayam umutang. Umutang ka manan. Alangan adinak pautangan maray. Kita manday talinikaw ko tapno makadano naklaan ditaw. Tabasol ko pa yan. Ni kapitan ti pabasulam. Tawan mo't araramiden na.
Tapno na partak ti pan nakatarima, anday ta kalsada. Ay, pautangan na kidin, Maray. Kasta unay tilingat ko ang naglikaw. Urayak la na tulid-tulid, di takarutan. Che, kumita kayo ti balay ng kapitan. Tapay manay. Kumita ka nga, Rod. Ha? Oh. Anyaman nga tanti ipaaramid niya anggal kanya. Tapay payapayan nak manay. Ang ka na balay da. Nagpagatang tuman iti ice cream nan. Nagpagatang kakadimanan iti ice cream mawang kain. Ay, Siyak mamati gatangan. ay, kwa, igatangan ka Basta tarimaan na dito electric pan. Ha? Ano dahi ta electric pan mao? Kilaat mo't nag-stop. Amo kaya mo tag-repair iti electric pan. Bakit no ang mumpay tag-repair iti TV? Ayunan niya. Oh. Apay nalipata maon, asikati ng repair iti TV mi. Gaya mangkail. Malagip kaon. Siyak ngagpaiso tinang repair iti TV yaw. Di amom a-repair ti electric pan. Ipapilit mo mat nga amaw. O di amaw. Una. Ay, aguri ka. Inak-alaan jay gamit a pag-repair. Sana na masapol ti gamit ang kail. Matarimaan mo? Uray awan martilyo kan ragadi? Diyak kasapulan ta kita. Ay, nanaglaing ka. Ay, uray man-mano ti kaanakan no, kaskan kat kalaing na. Mala, aglisi ka di tangkay. Apay apaglisin na ngay. Up. Ay, apay kay. Awan mo ti karatsyon. Ay, walang kalaban. Wata! Ay, sus! Apay ngagsa sa ibag ni Kuarog arimwar dito balay. Ay, inungtak Na, apay nga inungtam. Kita di naramin na iti electric pan. Inan-anunan. Narangrangkay matay. Unak na muna nga ag-repair iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kitday. Jakun mausar. Ay. Hey! Apay nga katawa ka man. Apay naragsa ka ta na perdi ti electric pan ko. Ay na. Maragsa ka na. Tasaan kan nga agyan diti unag ti balay. Mapilitan arumwar ka nga agpaangin. Naga Ano nagpudot dito unag ti balay? Mapanak ag pareer ijerwan. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kuarog Amo na pinararamid na. Ni magparing tingday ta nakaindayon dito sirok ti mangga. Ni. Mayat tituturugan na. Nakita ka mo't langay. Kasidyak na. Pagsasawa man ti lukaw. Hay, pariteng! Agiling ka! Hey! Nakariingat! Dapat ko nang nakaturog Kahit nakakidam ka mo nga, ay agpapaangin aklang para. Ayat nga ba, tapris ko dito yung ruwan. Nakariing ka mo gayan. Kita, rugyakon, tagungay. Nabayagin ka, nakayat ka ngaungtan. Apay mo? Anyat basol ko kung ka? Ato, tibasol mo kanya. Ay, awad amok. Dahil ta kalsada tayaw, baybay amlatan na kastana. Anya akastana? Ay, di ka man naging didiam mo. Natawin nanay, saan pa yan natarimaan, naging gaita. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada? Itam lang ang nalagay. Gagangay ti lumakay pari. Ada basit kabkabawnan kay tip kumparam. Kiting ka kitain tapno amom ti bagbagan. Dua ta amapan mangkita ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw ang naggapo di tabangkag, ayapan nakpailay. Ay, umay kan. Di kan sumana o pare. Umay kan. Napanuga ka na. Nagrigat ti magna dito bantay. Ay, kasta talaga. Manglikaw ka, tapno makadanon ta, di kalsada. Kasto gayam.
Di karigat na nung manglikaw. Ay, saan ka pa nakagudwa, pare? Magnata pa. Ay, adayo pa. Ay, kitadayo pa, Jesus. Makadanon talangit Ayan ti matartarima na kalsada. Ay, ibaga ka dagos ka dagiti trabaho. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanong agtrabaho, pare. Ay, gasama na ito likawin ta adalan upside. Ay, kasanuno matulid-tulid tangay. Ay. Nituyang ko, pare. Namin anon natulid-tulid. Gapoy, di pa nagliklikaw na. Ay, kasamit nga ron ni Mare. Tuyang! Makita mo, pare. No apay nga aking gaita. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Kuna akong kahit nagbubuntog, nagitag trabaho. Na. Ada pa'y nakaturog, Adapay ang susugal, pare. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, ungtam ida. Ay, anyat ararami din yaw. Imbis nga agtrabaho kayo, agsusugal kan maturog kayo. Isumit lagay masad amal malpas day tayo. Takas tatar arami din yaw. Ay, agtrabaho kayo na. Ay, asino mo day talakay? Paspasurot, may. Aginungay. Ay, agtrabaho kayo. Urayan nyo pa'y laang makaungitak na. Ay, darasan nyo. Nalpas mo't lang, di kalsada tayo. Ay, mayatay. Iso nga ron nga imayak adagos dito'y tersena, marikuanang taado tinaurnong nga inak istorya Ay, uray siya. Sa anak mo tin ang naglikaw. Diritson tinagnaak akalsada. Mayak nga minon. Ay, umadumanan ati umay aggatang. Apay-api martak ang natarimaan day takalsada tayaw. Inungtan nga min ni Inteng dagiti trabahador. Nasaya at mo. Napan-napay binantayan ida. Tapno agtrabaho da anaimbag. Ay, katasino nga'y nga rodan ti umuna nga agistorya kadatayaw. Ay, umay tayo gayam agi-istorya? Ay, katuwan, Maray. Anya ngay nga rod, ti umay mo aramidan dito itersena ni Marikuanang. Agpamerienda ko ma. Ani Marikuanang. Ala, no problem. Sige, itamang irwarak iti merienda. Saan ka namang likaw ama pandita bangkag mau, tataba daw? Ay, saan ang kwaraw? Iso ang nalakaklangay na makadanaw dito pangkag. Uray da kami at tricycle driver. Saan kami namang likaw? Kan mayatan ti kalsada. Sana nakaslasungkaan. Wain, kin inikat na mutan, di karatulaan nakaisuratan iti islaw. Main at work. Basta agunay ti kapitan, awan problema asaan amasolban. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panadengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ado tinakapilang agpapukis kan kay ti libray badong. Wait, makakitaan, asyak lang, tinalay nga agpukay, dito parang tayo. Angam kasanaw, awan ti iso amin ta iti kusina. Agpukpukis kakadilatan iti libray. Kanya nga ron nga tiaramidag, no awan ti iso amin, dita kusina. Agminulagat ta kadilatan, numadanon ti panangan. At nalagip ko ang pamuspusan. Kung makadiskitara, iti pakitinda. Anya nga'y kumaapamuspusan da ita. Ay, saan ko nga'y pagaking ka? Naglaing ka ba nga glawat? No di mo kaya't nga ilawat ka. Kaawatan asaan ang nasaya at da ita aplanaw. Nasaya at para kanya.
Nasakit nga rin ti mayranon. Banlaagan ka ba daw? Di ka agaramid iti may kaniwas. Di ka mangiramraman. Kahili ka, tata. Wayne, di mo ka din makita, nakapurmaak. Kaawatan, arwarak. Puro mayamot na ita. Kung nakit di iti bangkag yu ti papanam. Ha? Ang madakamot dito paradaan. Mala, hindi kitang dardarasa. Arkilayam ka diti tricycle ka. Wanaw, aguray tabay iti kadwa mapasahiraw. Apay, gapot na may sak, arkilan. Una, malugyak mat naghina ti gasolina. Yung lang nagtugawak mo ti bayadak. Kay bayadak kita saan ko nagtugawanay. Aguray tabay nga ron iti kadwam. Kasalungin nung mabayag pa di kadwak ang paseros. Di aganos ka. Malugyak, mate. Numay sa lang ti bayadan. Marikwanang, saan ka di nga imay ni Marituyang di Twitter sanam? Saan mo't, Maray? Nakitak mo't ni kabadong anagturong di taparadaan ti tricycle. Kukumaray, siyaksa mo ti pagsarsarita niya. Ay, damdamagak nga rod ka ni Marikwanang no imay ka itay, ang adda ka matan, Maray. Adda ka di pagsayaatan nga ipadamag mau, Maray. Nakitak ni kabadong anagturong di taparadaan. Ngam kaslasaan ang nakasukat, papanan na ka day. Diya ka mau no papanan na, Maray. Ibagbagak ngamin itay bigat amapan agdiskitar. Taawan ti amin itay kusina may. Agdiskitar? Ay, sapay ipalagip ko kumati utang mo. Ay namaray, pasensyakan. Awan apulos kwarta may. Awan malakaw, tanagangumot amin, ultimo ruaw. Ay, anya pa'y ngay nga rod, Maray. Narigat mo't no pilitan ka, no kunam nga awan. Anya ka diti may paay ko, kabsat. Siyak, ni ba daw nga kumpari ni Parintay nga kasinsin mo, kapsat. Nadamag ka, akasangsangpit mo, nagapuy ka brown. Ay, wan kabsat. Kumusta mat ninsan ko nga enteng? Ay, masakit ni Parintay, kapsat. Anya? Kasapulan na, titulong yaw, kakabagyan na. Ay, kasta ka di. O sige, taikang ka iti-itad muntukan ko na, ha? Ay, agyaman ng kapsat. Ay, kakasingamay ni Parintay. Saan na makatrabaho, kapoy ti sakit na. Ay, makumi-kumak ngamin. Iswasaan mi pa'y lama pasyar. Kahit umay kayon to ka di ijay, kapsat. Huwan kabsat, wala kita mawayaan mi. Umay kami. Singir ko man ni Marituyang iti utang da. Ang jak pa imbagbaga. Ibaganan nga awan kanong pulos kwartada. Na, ay, kitlo nabayag sa nga utang dadaytan. Ay, nabayagan Yay. Ang dimot nga rod mabalin apilitan, no talaga nga awan pagbayad na. Idamot ngamin makamula, tawan pa'y tudo na. Imbag iti sa bali ang lugar ta nagtudon. Ay, win nga rod Nagasat ti lugar ang nagtuduan na. Pati danog, nakidate gapo iti nabayag akalgaw. Ay, dayta ka, ti numero 1 aparikot ti tao ita ditoy world. Ay, danom. Ay, mabayag nga agtudo. Ay, awanan ti danom, Ay. Pati dagiti masetas ko, ay na, aglaylaydan. Nagkapwam, anyang dagiti awit mo. Masapsapol iti kusina. Nangalaam iting gatang ma. Kapay adamagan pa lang nga ya. Bukod kumita pang lakagan Apaya di mo ibaga. Ang sakit sa baling aramida ba? Ayag tala ka mamay. Di ka kaagyaman, tadain sangpot ka. May mayat no amok mat tinaggapuan ting gatang mo kadagitawi. Ay saan nga importante, kung sa di naman tinaggapuan na. Importante, ikaadda na. Hay, di ka maawatan ba daw? Mala, agtal na akman langan. Mas dawa mga mingking ka. Minsang putan ka lang arodin. Ado pa lang tidamag mo man. Mas
dawak itay kinitataba daw ang angkay. Apay aya? Ada ka din nakaskas daaw ka ni Pari Badong? Napanijay ili akas la pimpiman. Ha! Ay, agure ka. Kanyat kahit mo asawan iti pimpiman. Sana nagsukat. Mas dawak hindi baga na nga agudong. Nanda. Anya nga tinaknakan na. Taagudong. Asaan nga agsukat? Imposible may numaiturad na ti mapanagpalama. Ay, itamang pa. Ay, anya nga tati makagapaw. Saan nga taan nakaroon ti kabaw na? Oh! Ang mga nuwag kabaw ngagpay sumangkail. Nalabit nga ijay bangkag kumati papanan na. Ay? Ang ijay mo't paradaan tinaturong na. Ang mga nuwag kabaw siguro. Sad ka di nga imbaga ni Marito yang nga awan kwartada, Maray. Wen, Maray. Apay ka, day. Nakita ngamin ni Kabadong ang naggapo ija ili. Karton kan bag ti awit na. No naggapo ijay ilay, kaawatan a ginatang na. Alangan mo't adinawat na. Dayta nga ro ti pagsidawak. Nangalaan na nga'y itiinggatang na. Ay, amangan mo't no adda na pan na nakitang danan. Ha? Kasta nga tamaray. Iso asaan ang nakasukat ang nagudong? Awod. Malagip ko ti imbagan ni Kwarog. Asaan ka no ang nagsukat anapan ijay ilay. Marituyang. Adda ka din nakitang danan ni Pari Badong idinaminsan nga aldaw. No idinaminsan nga aldaw. Ay, jak amo tinapanan na Maray. Ngam idisimang pag. At dahin sangpot na groceries kan ikan. Husto nga ro, dya imbaga ni Mari Kwanang. Nakita na nga adain sangpot ni Pari Badong. Ha? Nay, apay, sipsiputan ni Mari Kwanang ni Badong Kaw. Ay kat nakita na siguro, idilim mabas. Sa bagay, igid ti kalsada day titirsinan na. Makita na dagiti aglabas. Ay, madamag ko man, Maray. Apay anagudong ni Pari Badong adi nagsukat. Nagkuna anagudong adi nagsukat, Maray. Kasta mo't timbagan ni Kwarog. Taiso nga ro tinagluganan na. Ay, jak amuday tamaray. Idirimwar, jak dinamag na agudaw. Ay, mas daawak lang amin, Maray. Sigud mo't adi na aramidan ti kasjay. Ti agudong asaan nga agsukat. Badaw, kaano ti panagudong mo adi ka nagsukat? Idi nang isang petak iti groceries kanikan. Apay aya? Apay adi ka nagsukat? Kababaeng? Apay no ingka ka di dumawat iti tulong, agdisinti ka kaday. Kasano nga tulungan da ka no nakadisinti ka may? Kayat mo asawan? Napang ka nagpalama iti daydi nga aldaw? Saan mo't nagpalama? Ada napan ko indawatan iti tulaw. Nay, anya ti kayat mo asawan iti indawatan iti tulong? Aday ta ka maningkay. Di ka kadidamag-adamag. Madadahil ti diskarte no kasta. Dan sa milagro nga aramidam. Ay ure anya ditan na. Milagro man win numajay. Basta pa kay ranudan, aramiday. Papanamanan. Ay kit inak manin na. Agdiskitar manay. Anya aklasay ti diskitar. Dumawat iti tulaw. Sa dinaw ti pagdawatam iti tulaw. Ay di mo malaman mo. Isuasan ka na dumanaman. Nagsaya at kat day tapagdawdawatam iti tulong ay kit talaga nagsaya ta. Managtulong ko naman. Sa dino ka diti lugar day ta ibagbagam. Ay day ta ka manintuyan. Uray ibagak, tadi mo mutlayan nga amaw kunak manay. Sika matkabsat. Kumusta ni Kasinsin Enteng? Ay, delikado kabsat. Imbaunak, takimaro ti kasasaad na. Nagngingi na ti agas na kabsat. Kasta ka di.
Ala, umpay da ito'y tulong ko. Umayak to pumasyari di kabildatan. Saan mo abay-bayagan ti umay kabsat? Ang mga numabantayan, di barangay hall ti kumparay. Anya? Ay. Ay, kastaya. Delikado nga road no jak madanon asibibiyag. Isu nga umay ka pumasyari di kabildatan, kabsat. Tapno madanon mo pa iti kumpare. Uwan kabsat. Masapul ang makitak pa'y sakbay nga agsimpa dagiti saka na. Masigurado ka mabantayan to di barangay hall, lukas kasanaw. Ta isuka nga rod ti kapitan. Hagdamanin foods to yan. Nagsaya at hindi tapag daw-dawatam iti tulong. Pudnaw ta ko na. Awan ngamin amuna. Anyang awan amuna. Di ka kitagyaman ta ikan na ka iti tulong. Ay, anya timbaga kaya. Managtulong ko na kuma. Inton addan to agbalin amula ta. Intan tumat ikan iti presko anat natang. Ay, sanay. Tadumil lang ti kwartana nga igatang na iti adu anat natang. Ay nabadawng naglaing ka dumawat. Ngam kastaunay mga imot mo. Adda mabalin na dayjay. Ta naggapuy di abroad nga raw. Inton bigat samot ti ibagbagan ni uncle mo a meeting dita barangay hall, Kwarog. Wanantay. Apay, nalipatan niyaw. Ay, adun to nga rod ti tao dita, inton bigat. Lagit di Siguradaw nga adu ti umay makimiting. Umay kakadimat antay. Ay, katwan narigat mo't no ibagada nga awan ti asawa ti kapitan. Unantay, may mayat no adda kamat ijay. Wen, Kwarog. Addan tumat dagiti kukumarik a makimiting ijay. Agtugaw kayo pa'y dito, kukumaray. Madamdama, mangrugen, timiting. Sige laang, maray. Urayan mi arumwar ni Inteng agpamiting. Adda siguro di taunag ti barangay hall. Sige, tamapanak pa'y basit di taunag, kukumaray. Aguray kayo lang dito, iwan. Maray, makitam ti lalaki as sumungad. Agturong mag dito'y ayanta. Ha? Day. Kaslamot ni bayaw day ta. Kasinsin ni Inteng, nanay, umasidugan. Condolence, Ipag. Jagmatan na abutan ni Insan. Condolence? Sino ka di tinatay? Kunak manunatay kanon ni Insan. Kuna ni Badu nga mabantayan dito'y barangay hall. Anya? Ay, adda meeting ita dito'y barangay hall. Isung adda kami dito'y bayaw. No kasta, saan anatay ni Insan Inteng? Ay, saan? Ay, saan ang masakit? Kasano kuma anatay? Namin tuwa ngay may dimawat ni Badong ititulong ta imbaong kanon ni Insan. Kaya't mo asawan? Inikam ititulong? Wanipag, kunak no agpaiso ang masakit ni Insan Inteng. Ay, apay nga ang kadimawat ititulong ko ni Insan ka. Ay, salbag na ito ataaw. Ay, kuha ngamin pare. Daytay, kuha. Ay, nagalas ti aramid mo. Indaw-dawatan na din ititulong kat sa anak mo't masakit. Ay, kuha ngamin pare. Bayadak to, tinala ka kwarta pare. Nagastos ko ngamin pare. Ay, salbag kamit. Ay, limos kun ka, ti dinaw-dawat mo kastulaw. Limos ko na pare. Una! Limos mo ti dinaw-dawat mo. Ay, saan mo nga ulitan ti mapandumawat ititulaw. No, di da kamit imbaon. Ay, loko ka. Ay, wad pare, Saanin na maulay. Kunak no di mo maamon, pare. Ada aya kalukwan adilom tao. Ay, sus. Magtino ka na, pare ba daw? Laklakayan kan. Ngamawan pa'y nasaya at nga aramid mo. Ay natatabadong. Saan ka amang luko iti padam a tao? Kasi kan tumitla tinakababain.
Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan